Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai bari biang sobai pi Shakimar Khubor na taka janmi. Ini Pashwa Shakimar Khubor na ka Jylla. Kahnyo trip National Youth Front Southeast Saura Circle hakka ka khandai truk Kyllalyngkot arajar punriu. Kalai benai jingarap ya ka jakari konsuat kebadan hakishnong mosmai kebatip kum Khubor Sings Aim Children's Home. Ka Tarik Foundation ringkat ke jenis nok tilang bat kami gilai tourism kan penlong ya ke sengi tiang festival arajar punriu arsing lenter hamadan new nongston haka arpulai terik bat arpusau terik Kyllalyngkot arajar punriu bat hagari ke festival kindaru shibun ke jing penbernya. Ubak piti sau kami emeli berim uloong batang shisngi talak ban ai in line permit bat banweng you vice chancellor ke North Eastern Hills University tadam mon umintrang ba do keri Narendra Modi bat umintri ke kampok yeng Amit Shah. Prangur ke bar Jylla blakenno bagide ke bidon keti bantangon ni ke dekat seng bahalang. Hagashnong golgaun ke bahap hapok kham Raja Bala Police Station kelasyak kem haki pulit. Hakajinga penibor hagashnong golgaun wu dekat seng bahalang beratip kerteng kumudal seng sangma nagashnong amogre Khubari West Karo Hills District laklatno namar bala George Bapalat kejimen saw bat ki pulit kila register case yaga niga jinja Haraja Bala Police Station. Wemeli ke North Shillong constituency ba Edelbert Nongrum Ubadang don menta velor ban Syah Sumar Yeladi ulapha ya kerwa ngolem shikayeng gasam jong pastor Reverend Dr. R. Conville bat lapen pauru ya gajing snodiaw namar ba shimala banya don ringkat lang haga diga por bulo ubodom wantap ya kayeng gasam jongki. Umid berem ka Sarkar Jylla James P.K. Sangma ubolongru nong aikitien jong National People's Party ulong ulong bekloy man kongu ikajing batha jong ka party lada ke ibet man tendrong hau na ke bentaban mikmat ya ke Jylla Meghalaya Shagaraja Sabha. Ukon rang ba jong pastor Reverend Dr. R. Conville uba Rafael Conville ulayam rang ba habau penken mau shikayeng kesem jong Billy Graham bok pa jong u bapalat ya ke yeng kesem jong ki. Nakayeng kasem jong Billy Graham bat na ka Billy Graham Evangelistic Association lawan bermikmat duksiu jong Billy Graham Roy Graham badai kun jong Franklin Graham. Haga jingkren ngolam haga jingliat niam khatdo u pastor R. Conville hayi mene jong ka balang Presbyterian la imkra ukun ksiu jong Billy Graham kata Roy Graham lapen kenmau ya ka jingade ka bajan hapadeng pastor Conville bakayeng kasem jongki. Ulong bawat la kerta jong bat kerta jong pastor Conville kalai pher bak lebak Henry ulong pan kumu parlok ulayat hu bode pastor Conville ubal ajing kai ya ubanya lap ya ketin ublei khamtam hakapor bu wan she India. Ki pule ke Bernihat Police Station haka arpotre Kyllalyngkot arajar punriu kelas sam de Kyllalyngkot siginongnya trop kum shibenta ban pinsngot ho halor ki kendonnya kali kena makindup shngan hakalait kawan Jylla de bat ya kiwepat. Uba WR Marbanyang ubade Director General of Police Berim jong Jylla Meghalaya ulaklatno haka arpotre Kyllalyngkot arajar punriu. Uba Marbanyang ya belaju tip itu kumu babil ude officer IPS na kabahat ka kandai spa nyapusan. Minta pagnya pashi ki Khubor na kari. Umin dirang ba adu kari Narendra Modi hak sngining kong lepen pau ke jingkemen ban pediang smobha ekakin hon bah kli do jong ke United Arab Emirates ke bakin thop USAID jong ke Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum she India hapdeng gejing penklan di gejing day hapdeng gini ki artli kiri ka Bihar State Women's Commission klashim khiaba halo gejingap jongkwe ke samla puli need hapatna chairperson ka commission u Professor Apsara Unsilecha Jaha Nebat hagasngi balang ban yakindo yaki bahying sem bat pembishar benya yakejing long jingman. Hagas ngiraki ke jingklat no jong Khan Abdul Ghafar Khan ya blatipat ba kumu Frontier Gandhi President ka Congress Umalik Arjun Karge ulong ba uni unong ilek lait luit ba paunam lano senyang shikadai ke jingaki banyo ke jing lait luit jong kri India bat ulama ru ke jing sha set patok bonsin. Hagas ngiraki ya Karashtriya Swabhiman Diwas u Colonel Ritesh Mohan
Ubede u commanding officer jong ka 23rd Bihar Battalion uloong ba ka National Cadet Corps kalong ka kinhun ka baklan hapo ka jingalam jong umintang ba do keri Narendra Modi. Hadim la sapriang kuwe ka video blakin no balapen i ya UDGP uki Rama Chandra Rao ba uyade i bat kuwe ka kinthai ha ka kamrat rekam jong u ka sarkar blailam da ka Congress ha ka sni baar klasos pon hi u kat badang ap ya ka jing tokit. Labat haru ya uni officer IPS ba umde benmi na headquarter Kylleng Kejingbet ha ka sarkar Jylla. Ka Enforcement Directorate hagas ni baar klapin jur syu ya kajing token halo kajing syatu kiksiar kiksa na sabari mala bat kani kikin hun toket jong ka sarkar pedeng blapin longru ya kajing kendra haki at puwaitli kijaka hakeleng Jylla Kerala Tamil Nadu bat Karnataka. Kishipai jong ka Assam Rifle klayo ban kurup ya kidawai pinbuad kibasyong dor palat arupra point ka nuklur bat kemru ya uwi nong kayi drop haga Jylla Mizoram laithu ki he sarkar haga Kyllalyngkot. Mendapat tengnya phasya ki Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Ka President jong ka European Commission ka Ursula von der Leyen kalaong biya ka jinglong balai lu jong ka Greenland bat ka hima Denmark daiban buram. Ka von der Leyen klapin mi ya ka ne ka jingkin tho haga social media X hading ka jingalang bat ka kinhon jong ka US Congress halo ka World Economic Forum kablalong Davos. North American Aerospace Defense Command kalaong ba kalingsun jongka kan sapoi shen ha Pyrthei Space Base ha Greenland pan kershan ya kejingat lenti jongikam balatmu slam ha jongka Noran. President jongka Amerika Donald Trump mula penyedai ya kejingat pin ibor jong u ban yok kurup ya ke Greenland bat kejing bamla jong u ban yok ke kusnam Nobel Peace Prize. Utra mulaong ya umid rambak do jong ke Norway bo ngode syu ban perkhat tangai ke jingsuk kat ba ke jingat kan at klanang jur hapreng ke Amerika bat ki parlok jong ka na Europe halo pur usam jong ka Arctic. Kinai lam jong kiri jong ke European Union kin pelong ya ke jingalang bekerki hakas ngi palai banyakran halo ki jingbu jingma jong US ya ke Greenland long no ektin jong European Commission u Olaf Gill. Namar bakari Amerika kabladan lupa ha kejingakan at kebajur bah bat kinong syun kinong tauan barang ba jong keri kelamaham ba kejing syak thombor ha kejing teh bekongsan bat kejing terekam jong keri la banja ha kanu kapor bat kenlong kebajuan bentem dari kiwan kum kita kejing ja ka Baloch Women Forum kelpen pau kejing skokya kebajur halo kejing pen Kenya kohok long beriu man beriu keblasa priang bah ha Kylleng ka Balochistan dak bekedau ya kejing Houston jing syak thombor persya kiri upat ba khamtam yiken thei deki bor pahra jong kri Pakistan. Kikin hon saat kan yam Hindu Kashmiri ha Amerika ha Kyllalyngkot klapen thamai ke jingkot jongki nagbenta kahok ke jingpen bhapan ya ki emlang sa lang da ka barakhe ya ka khandai trik ujemang kum ke Exodus di. Tikita gelangi Khubor hakimat kimat ta janmiet Khubor.